U današnjem videu učimo jedan često korišteni nepravilni glagol u njemačkom jeziku. Krenimo sa glagolom kommen. Značenje glagola kommen je doći. Koristi se za dolazak, porijeklo i kretanje. Navedimo nekoliko primjera. Ich komme aus Kroatien. Dolazim iz Hrvatske. Du kommst nach Hause. Dolaziš kući. Er kommt morgen. On dolazi sutra. Konjugaciju nepravilnih glagola moramo naučiti napamet jer nisu svi glagoli konjugirani na isti ili jako sličan način. Ponavljajte sada za mnom. Ich komme. Du kommst. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Ponovimo još jednom. Ich komme. Du kommst. Er, sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Prije nego krenemo na vježbu, ako niste do sada pogledali videa sa modalnim glagolima, obavezno ih pogledajte, jer bez modalnih glagola ne možete pričati njemački jezik. Točnije, pomoću njih govorimo što želimo, trebamo, smijemo, moramo, možemo i puno više od toga. Odlično! Sada možemo preći na vježbu. Da bi bilo zanimljivije, napišite vaše odgovore u komentare prije nego ih čujete u videu. Puno zabave pri vježbanju. Prva rečenica. Točan odgovor je komme. Ich komme aus Kroatien. Točan odgovor je kommst. Du kommst nach Hause. Točan odgovor je kommt. Er kommt heute. Točan odgovor je kommen. Wir kommen zusammen. Točan odgovor je kommt. Ihr kommt pünktlich. Točan odgovor je kommen. Sie kommen aus Wien. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sada smo naučili jedan od najčešćih glagola u njemačkom jeziku. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.